Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So manaw salama kalilintad na kapipya ginawa na mambagian ni wasiranot to mga adat to agusulang mabay. Nagi kun mambu mga buni-bunia na makapenggulalan sa RW nagagaw na pananadem. Mana maranawsong na siyang kunay iplilalilang nagwip kukurmat sang kota babayak na da sa lakawarwar ke lidirid pamilya magantor. Nagi kun mambuat pakabger kanu sa mga buni-bunia na makapenggulalan sa RW nagagaw na pananadem nagi kun suwa tayo ada sa lakawarwar ki manguda pagimana na rangkomilang saranaw sampiri sa taraka. Nagi ito baniun tetangga sa sudisa wassalam. Aku sadar lalayo nalilingkuin Plano na gusto gagawa uliwanag kagaiban Manulia pagimanan galing aku membayar Dimai bayaran asalin Gemiring aku marorong Pataro pasalin dewo Minyekarang perabadi Rabang kelang api perahan urayan Dialim kuhirakan ranuna usugagayo Manaku dinayaranta ngagering Mana
ke langit tadi ku kerawon ibu kayo po kuligam buro-buro dang ko panadi genak iladan seni genak ginawa kia bateru ay daw nalidirit mga tumanay pamilya magandang bahuran kana di daun tarintang amatayin tanay di ko kerau biasang igedeng kaurang Pegurana sa pesinang di ko kerau sunung akayan Sodan soranong turong Puso gagawakan Ayari doon na sa dara Kusili na sa maranan Biasa gedang rumande diturugain Degiro paropayan Sodan suranong turun Puso gagawakan Ipo na sa paganay Taman din na sa sa labu aku atau rumahmu satu nganai maka perasu made demekaram panas saderam berpode na patungko padirun kasabenat tahu gaya manai dalam gering kena mata urau Tuwasay ginawatan nari mangalulot asar buka pegilan Dako mapamakay da Rikuis sa nagupantong Kadero bebeyakan Ayade na silidin Pamili amaganto Randang ko au buwag ilulot Ladupito ka apo Bantayaw lalangit tayo Iyan ay nilalako Di ko kerao Uri bunang ko saya